Ja se zovem Saša Lenček, vlasnik sam OPG-a Lenček. Najviše se baziramo i prodajemo i bavimo se proizvodnjom povrća. Najviše se baziramo na proizvodnji industrijskog povrća, paprici za ajvar, crveni rok, paprika, patliđanu, proizvodnja krastavaca kornišona, gdje imamo ugovorenu proizvodnju preko poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj sa poduzećem Podravka iz Koprivnice. Što se tiče industrijske proizvodnje, najviše se baziramo na crvenu papriku rok. Imali smo do sad sorte Podravka i Slavonka. Došli smo do sorte Pitoma. Super izgleda, plosnastog oblika, velike količine suhe tvari, to jest postotka suhe tvari. Selekcija je rađena prije nekakvih 10 godina, ali danas se pokazalo da kao takva Pitoma može izdržati ove ekstreme koji su svake godine sve veće i veće. Što je bitno? Bitno je da papriku sačuvate i najbolje zaštitite do cvjetanja. Znači, poslije cvjetanja i kad se formiraju plodovi, uzalud trud svirači. Znači, vezano za nekakve bolesti i bilo čega, sve što je u paprici zanimljivo se radi do cvjetanja. Mi smo na ovoj našoj paprici radili samo 2 prskanja zaštite, znači do cvjetanja. Poslije toga cvjetanja, kad su se formirali plodovi, radili smo 3 prihrane. Kad su se oformili plodovi, još smo radili jednu prihranu folijarno i završili smo sa 2 prskanja kalcija. Po meni možda neki rade i drugačije, rade više, ali poslije formiranja ploda ja mislim da same zaštite nema. Pa evo, to bi bilo što se tiče paprike.